Welcome to another video. Ambak balik ba? Ta? G? Konta? Oh, hey guys. Woo! So guys, welcome back to another video. So karon guys, birthday ako and I'm already 19 years old. Which means last year na sa akong teenage life. Guwang na kita. And karon guys, mag-vlog ta padung sa eskwelahan. Tanan niya akong mga kahinagbo ato i-upload sa akong vlog. Ano man ang GoPro? Wala ko sub naman setting. Mama, ito na ko ah. Ma, baon ako. 500? 500 lang, baon ka ron? Lamig rin, kanakadlaw yung birthday mo. Bye ma! Thank you ane. Wala ko ipampalit og drone. Drone. Birthday kuya. So karon guys, padula sa eskwelahan. Shoo! So karon guys, nato sa eskwelahan guys. Kaya ang klase. 9:15. Late na kayo. Birthday po tara ko. And our room kay nasa Bates nga building. Okay. So doon na sa room. Paano ma'am? 18. Wa ko kani galakido nga gagama ko PowerPoint alas 2 na nahuman. Agsiya kay pagmata na ko mga 5:30 uga online gyapon. Kabiya. Always good eh. So karon birthday man ako. Libre si Ray ron. Libre ka? Libre si Ray. Oh. Kuha mo basta unsa ganahan niya. Oy, Lu. Basta kay below 100 ah. JB. Pabton na mo 100 gyud. Di. O paiguan, paiguan yo 100. Maximum. Tagaan mo 100. Si Quinta na gani ahuang pamahaw ran. Buwan ako taon. Di, si 100. Si Quinta me. 150. 150. 150 na lang. Oh, 150. Single na lang. Woo! Hey guys! We are celebrating Ray Christian Cepes 24th birthday. Namin karoon sa food court. Ang libre daw siya. Namo. Oh. So, Dara, dawat na mo. Dawat na mo. Dapat, why masalin. So, mone, namin karoon. Palit may foods. Na sila ate. Hi! Para sa birthday na ako te. So, Dara ilang bahin. Project. Bahin ninyo. Tungaon na to, tungaon. Ako ate be, kanang mo te. Rice? Kasi mo lapas ka ha? Duha ka rice te. Kapi, duha ka rice. Pamahaw good. Pwede. Pila te? Ray! Huwag 5, pabila sa 5 be. Kay birthday man ni mo ron. Pastilan ako po si 5 birthday man ni Ray. So, Thank you. Happy birthday. Matay, birthday yung sunod ha. so nakuwang si Ray og 5 pesos. Iskot ako po yung dudugan. Ang birthday man ni mo. Ano sa mga? Lagi. 5 pesos. Okay. Dagat eh. Ano mabutang? O mane, akong kuante, pide pa bahog de. Mabsin ako sunod birthday. Hindi bali. Nakawa rin. Kapi, almana na isa po. Nalipat ko na. Apil lang loto yung gribihan. I'd like to love you, love you. Ha!
to love you, if I may. Nakapuli pag-uwan sa kamera. So karon guys, padung naman sa sakyanan muli. Actually, every TTH, sara ka mong subject na. My guard. Ikato guard. And guys, nata karon sa barbecue. Kay natay tagbuon nga usa ka tao karon. Usa siya sa vlogger diri sa Bohol. Sa Boholana na vlogger. I like to love you, I like to love you, I like to love you night and day, if I may. Gana, iyay mo. Di ko katawag buwan text. Mao ni cowboy guys. Oh, kalmahar ni mo. Tamanji. Ikaw hoda sana. Before no I start ang last year sa teenage life guys, gusto na wambak sa Cliff Dive Resort. Muna yung usa sa biggest fear na ako diri sa Cliff Dive. So before several attempts ko rin mawak ambak dira. Karon akong bawion to tanan akong kadlok nga dibate ato tuiga. So okay, mangambak ta. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Johnny Bongi was tao. Goodbye 2018. Kayo. Di lagi. And karon guys, sumanami og ambak guys. Kami ni Armar. Mar, isa gusto niyo may pa-shoutout? Ako ba? Shout out sa akong amigo, Jeremiah Galarido, Met Magat, Prince, Marvin Soriano, Kerbams. And also guys, shoutout ni Vincent Balatero, ni Scott Gordoncillo, Carmel Justin Ocon, ug ni Martha Ramos. Okay. So guys, that is it for this week's vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe below. Doon sa wala postiha dire. See you in the next vlog. Bye. We can go to Tagbilaran City. If you wanna get down, I can show you around.
We can go to Panala. I can show you how we get down. Alona, if you wanna smell the beach air aroma. We can go to Chocolate Hills if you're really looking for a girl.